Awuzake siyalibingelela bangani bami izindana zonke ukuze ngalesi sikhathi siyaxolisa ngeviki epheleyo ngisakhumbule bengekho bengikhona le England eUnited Kingdom soka bala trompies axoxa ama trompies sehlile ukwenza uhlelo namhlanje ngiphendukile ekhaya ngihamba lobongani uDana Sibanda igama lami ngezatshisa Sibanda share the page lapha YouTube channel yethu tshela abangani bakho balale lolu hlelo angichithe isikhathi ngiphethe ke evela ke kuSophie Ndebele Sophie Ndebele ngiyakubingelela namhlanje uSophie Ndebele uthi ke umama ke oleminyaka ke 55 ngikhulele ke ephumula khonapha ke uTutu siyathunqa lapho ke impilo yayingane nzima mina ke tshisa into yanhluphayo kakhulu ekukhuleni kwami bengisehluleka ukuthi ngikhondiswe ngilomnyama ngize ngathola ke ijaha waqasula lami umnyu baba wayethwala amabhimu khonapha ke ephumula sengile 31 Ubaba lo wazanga believe ukuthi beloke umuntu ogcweleyo wala kakhulu esithi angeke kwenzakala into enjalo ukuthi uzibe ngakho ungagcwala ubaba lo othe ke uthetho kunjalo ngacela sengingozithweleyo ubaba lo sengilesiso ngabika isisu khona ngale koGumede bafika bala ke isisu yebo kambi kangikhangeleke ebusweni angimhlanga antani bathi njengomfana nxa ngikhala kodwa mina ngiyazazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda wangidala balo mntwana abazali bamangixotsha ngisele kokuhlala ngacina ngiyahlala kumalume eCholotshe ekhaya ngahlala khona ngale ngumntwana wakhula ngacina sengibuye ngapha ke eSouth Africa uNkulunkulu lamandla tshisa umntana nami wafunda nzima wabuya lapha ke eSouth Africa okwamanje ngikhuluma ngomuntu ke osengumuntu osebenzelayo umsebenzi omkhulu kakhulu njalo sengihlezi kuhle sesilendlu lapha ke eSouth Africa mina ngiyahlala ngapha ngakutshela ukuthi ngihlala ngapha won't believe it ngobubi bami lokho obonwa ke ngabo koGumede ngihlala endaweni othiwa kuse Centurion ngiyabonga tshisa yimembala ke uSophie Ndebele umama uSophie Ndebele ke wathola nzima kakhulu besithi ke hayi kakho muhle lo mntwana oyedwa nalo wamzaliswa umuntu wabalekayo kodwa ke umama uthi uyabonga ke lo baba le ndoda umntana nami ngazange amdingeke ngichola kancane ke uyise ngilaye lapha ke South Africa ungigcinile wangithengela indlu sebenza mntanami ke wathatha isibongo sami ngakondebele laye amfuna ukuzothiwa ngoGumede bakoGumede uNkulunkulu abelani selezama umdinga umntanami ngiyavume umntwana okhuliswa ke kakahle kakhulu ngicela ke ingoma enyethe sivikele njalo baba sibona ukuthi ingoma yakho sayithola nesivikele njalo baba khonapha ke uhlelo ngisakhumbula so la uyabhala ngokusheshsha sizwe ke yakho ukuthi uthini siyibale nawe sikuchale oyithandayo uhlelo ngisakhumbula
Yebo kabe ingoma ke siyitshale ke uSophie Indebele ke. Siyabonga Sophie ngokusibhala kwakho nqosuhlezi kuhle ke. Siyabonga ke umntwana ngokuthi vele nayo walandela ke isixwayiso zakho. Walahlwa phela bakugumede. So kulanto angayenza. Dennis Mnyoro semphethe ke yakho kathesi ke. Wena Dennis Mnyoro ke wena la uyabhala ungabu Dennis sibona ukuthi ke sizamkhala ukuthi simbone ukuthi ke ubhala engaphi Dennis. O Dennis ke angiboni ukuthi ubhale ngabodwa ke ungasenani sizakuthola phambili. uDennis ke uthi ke Chisa ngiyakubingelela mina ngumfana ke indaba ke Maswingo kodwa nganihlala koBulawayo ngilelo koBulawayo. Xa usizotho komnyoro khona phana ihlobo zama amagrosa asenkulumane. Kwenzakala ke kwakulomama ke engumuntu wayesebenza khona phana esitolo masiqamba isitolo esesenza kuso. Lo mama ke ngaqala senginatha sengiqede ke form 4 ngomnyaka 1996. Umama lo bemdala kodwa ayibantu ke ngasuka ngase umhawukela ke lo mama eklina. Umama lo ke wasesala wathi ngumntwana kimi. Njalo nganitshaye ke Don Jwana. Ngathi Don Jwana ke hayi ngezwe kungikhathaza. Ngezwe ke ngivukelwa kakhulu ke ukukhukumala. Ngabe ngumlanda ngabo 3 ekseni. Ngafika khona phana ngavula isivalo ngoba sasifuqa isivalo sakhona. Ngabe sengivele sengibamba wazama uscreamer. Hayi ngiqela phezulu kwakhe ke. Lo mama ngalala laye. Nezwe ke ngikhululeka ngamncenga ngokumnika ke $10. Kodwa umama ke wahlaba umkhosi kwavuka omnye ubaba lendawo security. Security leyo ke waye ngumafumo wasesithi ngibona ke umntwana lo ke uncane. Nxa usufuna ukubophisa umntwana omncane nje ke la uthatha imali ungenze njalo umntwana kithi lo nxa sona usufuna ukuthi ke angene ejele. Wahlala kunjalo mama lwana wazithulela ngathula umama lwana wabe sithi seqhweke isikhathi yena akalali le indoda ke yahambe egoli kudala. So mina isisuke sami mina lapha ke ngile 18 years ngithena 19 umama lo wabona wayelama 40 something 30 something. So ngaginqa umama lo wathi ngcono hle ukukhuluma iqiniso ukuthi wangibamba ngenkani. Ngabona ukuthi kuyabheda ngamncenga ngasesenza ke into yokuthi ke umama lo ukuthi utshontile ngimcebela ukuthi bamxoxe ukuthi ahambe. Umama lwana ke kwabanzima ke emsebenzini wakhe wagcina sexotshiwe. Kuthe kunjalo ke Chisa ngomnyaka 2007 ngahlangana ke lomunye ke usisi lo ke la ngamshela nje intombi enhle sengibalekile ngiseBotswana. Sisi lo ngixoxela ukuthi ke istory zakhe ke udadewabo umama wakhe wabanjwa umuntu wamzalisa koBulawayo. Kanti ke umama lo uyabuya ke ezodwa impahla eBotswana. Duma lo mama lwana Chisa mina senthandana ke senthandana lo dadewabo. Kwabanzima ke umama lwana wathi ufunani njeni le waba yibuthumuthi ngathi ke nguyubaba kaBoy. Umama lo wayesezela wathi nguyubaba kaBoy. Unkazalwana ke wathi ngcono simbophise emapholiseni eBotswana yikuphuma kwami kanje. Kwamanje ngisegoli sengihlala lapha ngilonkosikazi labantwana abathathu. Siya regret into esazenzayo kwakuyikukhula mfaka daweni. Ngicela ukungibusise nenye izingoma ongazithola ezingajabulisa kakhulu kuhlelo loluke ongasakhumbula ngithandayo. Ukhethakhethile ingoma zabaningana siyabulokho sizidoba sikuchayile esibonayo. Namhlanje sibe sigijima kakhulu. Phela abantu yabona ukuthi kathesi ke lokho sadigingile siyegijima sisuke ema-airport ukuzwenza lolu hlelo ngeFriday namhlanje. So ngethemba ke sizasixolela lokho sibamba sihlanganisa. Wena ke uthomba noDennis Mnyoro ubhala ke South Africa. Sithemba ubona ukuhambela kahle khona ngapho ke eMzansi Africa. Nasi ingoma esikutshala yona ingoma evela kwaAbraham Shabalala. Sibikele njalo baba. Sibikele njalo baba. Sibikele njalo somandla.
kukhulunyiswa umuntu lo mshado mabe sibusiso phambi kobuso kaNkulunkulu inkosi mayibusise lo mshado ngegama layo amen. Umshado uyisibusiso sikaNkulunkulu uthatha isifundo kusukela manje ukuze bonke babe nalesi sibusiso abasithola kulabo ababili ngegama lenkosi uJesu amen. Ingoma ke vela wapramshabalala ke laphana ingoma sithi malibongwe sitshela ke Dennis Munyoro sibingelele ke Luba kunjani Luba uthi ngiyaphila ke msakazi mina ngibhala ngilapha ke eSouth Africa ngiyasebenza ngihlala ke eBeria ngizawutshela ngestory sami ke chisa esangizwa ubuhlungu kakhulu nize ngibuye lapha ke eSouth Africa. Ngafika lapha ke eSouth Africa ngithola umzima kakhulu ngoba lo sisi wayengibizile wagcina sengitshela ukuthi na angeke azahlale lami ngoba ke nijaha lami ngalifuna ukubuya. Yebo kambe oyisebenzisa one room. Wayebuye ijaha lakhona lami benza into abayenzayo ngezenze leoleleyo. Kodwa sisilwana sithi into lekamjabulisi ngoba akasakhulisi uthando alinika ijaha lakhe. Nxa menza ukuthi ngidinge ijaha ngephume. Manje kwakunzimela ke lokho. Kwanela ngake ngabuya ngivela ke emsebenzini ngithe ngikhona phana wabe sithi ke namhlanje ke siyalala komngani wami sitho umngani wakho uMnkazana hayi sahamba khona ngale bangichiya ke kwelinye ijaradi base sithi basathenga isiphuzo ngithe njalo kwangena ke umunye indoda bafana ke babili bavula isivalo bakhipha umense bangirepa bachintshanisana beyi2 bengaqoka ngale condom bathi ke ukuthi ngeke ngikhulume bangibulala zange babaleke babebhema nogwayi bephuza utshwala baphuma basihambela ngitheke khonapho sengikhala sengilinde lo sisi engamthanda ngodadewethu ukuthi abuye wabuya lo mngane wakhe wesithi ngingaboze ngani ngingane mina angikholisile lokho bangenze khona hliziyo yami yabuhlungu kakhulu wathi ukuhamba kwakho siya reporter uzazibona usukom godoye sitho ke ekhaya into leyanza ubuhlungu ngahlala nginjalo ngizange ngisibhedlela ngizange ngiye ngapha ngahlala ke ngaqalisa ukubulawa yisisu ngemva kwamaviki amabili waqalisa ukuthi kube lama discharge angaqondakaliyo ngadubeka ngahamba kwenye clinic abambhadalisa babentshela ukuthi ngile STD mina msakazi ke vele ngangumuntu ozikhumbulele uNkulunkulu wakhe unesilwana le STD libuya amaZimbabwe libuya lapha lezofeba senigula banika ama antibiotics sazi into lengizubuhlungu ngokuya kwesikhathi ngagcina sengibona futhi sengiqhubeke isikhathi kanti ke ukuthi lapha kukhona wathi yasemedicine kwaba nzima empilweni yami ngathwala umthololwana wangixoxa usise ngagcina ngisiyathathwa omunye umama wangigcina ngasebenza kokucleana emafletini ngicleana abanye bawatshela ngoba kwasokunzima lokho emsebenzini ngagcina sengidedile ekuteteni kwami laphana kwasokuthiwa ke umntwana ohlowashona ngiteta kwaba yikho khona ukhiyana up to now into le is haunting me even le jaha ngilalo isitori sangimtshelanga ngibona ngathi ngamkhathaza ngiyahawula ke thisa lapha kuzubuhlungu kakhulu mina ngusisi nje osigulelayo kodwa uNkulunkulu ngigcinile
bathatha amaphilisi ngoba laba abantu banjele umkhuhlane umkami ngilayela ola umkhuhlane so siyazana sile mkhuhlane kodwa ngikhuluma ukuthi mina ngawuthatha 3 rep ngiyamthanda ukuthi wanjele iqiniso lama ngitshela iqiniso but sonke kodwa mfuna umzisa ubuhlungu ngimtshela ukuthi kuyini okwenzakalayo kimi kodwa ngodabuleke kakhulu yimi ke uluka lunga lapha eBerea eSouth Africa ligama likamza wami lo hlala emakhaya phela mthungethu ngalo ngicela ke ungitshalenye yezingoma obona ke chisi ukuthi ngangijabulisa ngajabula kakhulu ngantshela ke ingoma zabo Chico nxa ungasithola mbo Brain the Fast lezi eziningi mana ngikuchayele ke I think ngayithola ke Chico Man Selothwala warabophetsa ingoma evela kuChico Selothwala ingoma esithi bora bophetsa besichaleke ulubalunga
uphile kahle mama ke nxa u happy lo mwakho le happy let it be. Siyabonga kakhulu ngokubhala usitshela ke story sakho kulolu hlelo ngisakhumbula nithemba ke konke kuzokuhambela ntombi endala lawe bhala yakho ke ibuye ngapha ngokusheshsha okukhulu ke engibhalele omnye obhaleyo lapho kumele mbale ke ugwalo lwakhe ifunde yakhe Freedom Nyoni yena ke Freedom Nyoni ke 32 years old uthi ke ngishadile ngile 28 ngishada ke intombi yakomthethwa ke eZimbabwe wakugcwele ke I think ngakubona kulowo mshado lawo chitha wafika umshado wami kumuhle bechada lalo mama ngenhlonipho ngicela ungaqhamuki igama lakhe sichadele ke kwenye indawo kwabana kobulawayo ematha mhlophe kwakugcwele kusesabeni intombi yakho nayo ngihloko amagama cheza ke after 1 year 2 years khonapho ke kwaqalisa ke ukubana ke bengumuntu okhulumayo kodwa ke sithandana kwenzakala kwelindanga lapha ke eSouth Africa behlala khona ngagcina ke ngithula ke umama emsebenzini sasixoxa izitori ezimnandi ngixoxela ngaye mama lo ke ngasekhaya kodwa ke okwamanje ngathule 44 years mina ngine 32 mama lo wangixoxela ingifundisa into eziningi sahamba kwelanga ngathi ngiyawukhipha sike siyephuza mina supervisor kulindawo lapha ke I-restaurant le ngaqamba igama layo ngoba ke labalungu bangicebela abantu emsebenzini abanye balazi ukuthi Freedom leli gama so kwasokuthi kwenzakala ke sesiphuzela phana mama lo ke ngazi ukuthi kwenzakalani ngazibona vele sengibambane naye sahlubulana ke impahla ngoba ngadlula ngisemchiye endlini yakhe ngangena phakathi ngathi ngifuna ukubona uSafe sakazi ke angizake ngipholise kangaka icazi hayi akholisa ke indoda ke hayi phezulu kwakhe ke umama lokhu kwenzakale vele 2 years ago ngangisena 30 sine 2 years manje lokho sishayana so into esiyenzakele ukuthi ke kangisafuni mina sengithanda ke lo mama ke uMantini yebo kamba omdala 44 and 32 akusiyo age emangalisayo and again age is just a number yebo ke ngabe engenaso structure silonkosi yazami but ke lo mama uyangijabulisa yonke into uyathisa ngizongani sihambelana intweni zonke abantwana enxa ngihamba babecane ngihamba lodadewethu abanye becanda umama kodwa ngiyamthanda njalo Mantini ukwazi ngiyakuthanda sengabaleka mina endlini impahla zami zikhona kuMantini ngihamba ngisiyabona ke umntwana kodwa ke kakwazi umfazi wami ukuthi ihlala lo bani nxa imbona uphoma ukuthi anti kodwa akazi ukuthi ke lapha ke ngizolutshwa ngazange luzwe emhlabeni njalo konke siyahambelana umama lo ngiyenelisa ukuphinda kodwa kwami kuba nzima akuphindeki ngaze ishayeka 1 ngoba ngizalile angiphindi kodwa kulo mama hayi ngiyaphinda kambe ukuthi nguye yini engiphiwe uNkulunkulu lo muntu into ekhona la uthi ke isikhathi siyamchiya uthi nxa ngithanda kangiyelobola kulabantwana ababili sebakhulakhulile so Mantini ngenzeni ngaye ngoba uthi ngumchiya hayi cha kwenza ngifuna ukuthi ke ngicine ke ngishada laye kodwa ngeke ngithathe umthatho omhlophe ngifuna ukulobola kuphela sakhe Mantini I love you so much uhlelo uyalalela uyokwazi ukuthi ngiyawuthanda yimi Freedom wakho umbezi ibizo lalothandayo uDom ngiyabonga kakhulu hayi ke bamphakulela ke lezo zinto hayi wavela waphambana ikhanda ujaha ujaha waphambana ikhanda ngoba ke uMantini uyakwazi umsebenzi wakhe angazi ukuthi wenzeni uMantini wazahlanisa umuntu aphambane asangana ikhanda lithi kusangana Mantini akutsho abanye umama bazifuna lezi zinto ubancede ukuthi kumele benzeni uze bathole lokho ungazelani Freedom ngicela ke ungichallenge izingoma ezilandelayo ke nxa ungangitshela ukuthi ufuna bani kanti sibone i-email yakho okay ufuna ke Freddy Gwala lishonile sokushele ke lengoma yakho eka Freddy Gwala ethi lishonile ethemba uzayikholisa kwamagama wena khona ngapho nangu Freddy Gwala samthola yini Freddy Gwala
sithi lishonile wemngani wami lishonile ubhalile ke umuntu wenkosi. Thank you very much ukubhalela ngapha uhlelo ngisakhumbula nasi ingoma yakho nje lishonile. Freddy Gwala ingoma sithi lishonile sichaleke umlaleli wethu ke Freedom nyoni ke ujabuliswa ke umama hayi for yakayithanda kakhulu ukuthi ke lezi nqe sabala ngone lezi nqe ke ziyabambelela kodwa ke umfana ke mohle owakhe original kodwa ke sefuna umchiya umdivorce hayi lo mantini mamntini umenzela yonke into mnandi man laba ukuthi ngabone bakhuluma lama 20s laba uthanda ukupopota esicine 10 indoda yikho lokho kwesaba ngoba uthi ke iyaphakama nxa kulumama ungani ke lazi ukuthi indoda nxa engabe lo elalo washathelayo kubanzinyana yekelana ukukhuluma sokuyoma bedroom mama kuyathena abanye baba into lezi so lapho uya advisor kakhulu ke ukuthi lingakwenzi lokho so yikho nje nawo sehambile ke freedom sele freedom yakhe mamo kunjani mama I guess umamoyo but uthi mamoyo ke wena uthi ke ela kwigama ufuna iqhatsha kodwa ufuna likadube liqande lamzathi dube antu uthi mamo yebo dube udube ke ngithe ngisehlukana lo mkami ngo-2015 ase ngibuya ke lapha eMzansi ukuzosebenzela khona hayi ngathola ke umsebenzi ngoba ngangilungiselwe ke umalume osebenzela enye ke inkampani lapha asenzohlangana lejaha leli uzibani bani dube lidabuka khona leke etholotsho
yebo kambe njengomuntu esuka vela divorce ngangifuna ukuthola ubaba ozangithatha hayi la is mature like me I'm 39 nina kule 41 so saphilisana iproblem ilapha ke chise undoda lo ke amanzi unganawathanda ngakho kade ngathanda amanzi awesefuna ukuthi ke bese ngimunya leli phipana lakhe ngamtshela ukuthi kakade agezise laphana yena othi kuthi uthi vele I'm not romantic lezo zinto kumele ngizi kumele ngimunye yenze uqinisa uthando so ngaqanda udlisa mina sometimes yabe egcobeza izinto abona uphiwa ngabantu ukuthi aqinise yebo into yakhe into encane kakhulu nxa ngicompare ke lo baba mangishiyayo incane kakhulu lami kuqinisela ngoba ngifuna umendo into ekhona ukuthi ngaze ngenze lokho akufunayo iproblem lami nxa sengithi ngiyangapha yena athi isinto asikuvuma ukuthi umuntu ongibaba akhotha amayikhonali ngakho kafuna kungenza kodwa ufuna ngimenze ngabe sesaba lamanzi udube umuntu nje lolako lobukhweli nxa ngamenzanga njalo ukuthi ukuthi mina kukhona engibakhothayo ngakho kumele kumenze ngikhothe ke sibanda ngizama ukuthi ngimjabulise ngokumunwana kwakhe lokho akuphethe phambili ngase buya ke kimi laphana ngavele ngenze njalo uyabuya nje ngisathi ngiyathi ukubamba nje sehleke wahle wathula khonapho asesukuma seqedile nawe ngena segqoka sejumekazi laleli ngisendlaleni mfowasibanda kodwa ngiyamthanda ngoba sohamba wavela so sejakalami labantwana bami yena labantwana bakhe la wehlukana nomfazi kodwa into ekhona ekhaya kuyalanjwa labachisa so kodwa kunani ngizabekezela la ke uDube iproblem yena leyo amanzi ayala umuntu uchisa kangaka ohlalayo ageze ngemva kwamalanga amabili indoda ke ibana nale njalo amanzi kawathandi uthi ukugeza ngokuphela kwenza iskini ugeza phela kwenza iskini sicine silimala siguge masinyane yiko ukuchoyo ke yebo mama ngiyaqala ukuzizwa lezi zinto ukuthi ke kambe wageza ke hayi kodwa abafazi baqanjelwa amanga manje ndoda wonke ujeki dodi usuqama amanga ukuthi iskini sakho siyagugu ngabugeza nsuku zonke kumele ugeze kabe kambe ukuchisa kangaka kona kumele ugeze kabili ngelanga wona usithi uyageza nxa wehlulekile geza phela kanye hayi ukuthi wasufuna ukugeza ngemva kwamaviki amabili nxa ulalele Dube awa yangisandu echoloji ba asifuna ngani bangenelo fa ngoba yangisandu echoloji sakucela Dube nxa ulalele hamba umama nxa ufuna wenze lokho la umenze lokho sibheta lingayenzi lonke nxa ubona ngani kunjani la ungamfosi uthi aye munyana lento zakho lezo uyakhuluma mama lapho uthi ungcolile phambili umuntu ongasukwanga futhi awufuni imanzi kambe umuntu balawo umama nje azifide engcekezeni wena ungakuvuma into hayi fa ngiyakucela yakunike ke umama la umphakulela into zakhe la jabule ke umama ukuthi ke ubaba sibili ke nginika mnandi wena ucelile ke izingoma nangu ke womnyakazisa mayelele umnyakazise kodwa ungavuma udla idoti I
ye ngoma evela Fred kwala sitshale ke umamo lo dube wakhe ofuna unyaka semayelele masethu Fred Kwala unyaka selele platform 1 umproducer Fred Kwala kodwa ke ngithemba ukubana ke hayi kuzalunga mama kodwa ngikutsho mina ungancindezelwa umuntu akula muntu nxa ufuna ukwenza lokho kwenziwa omunye lawo bakwenze lawo ngaqala ukuvuma khona ukuthi hey ngoba indoda usekutshela ukuthi isinto asikuvumi isinto isiphi esake savuma la ukuthi uye munye ipipi yakho imunye isiphi isinto kanti waye isinto sakhona sifuna ngamadoda kuphela ngalisenza lokenzana konke lo xhaphazana xhaphe lo yi2 aqala lokho ungavumi mama right silapha nyakusupport sorry bafazi ngimtsheleni bafazi bene eceleni kodwa ngibona ukuthi ifairness iqhathekile empilweni yes Matthias Mpofu ngiphethe wena kunjani Mpofu Mtuni impala ke wamanje ngise Ireland the Republic of Ireland lapho engihlala khona eThisa ngibuyile ke ngonyaka ka 2019 ngisebenza ngathi ngicela ukuphephela kwenye ke hotel ngahlana ke lo mama wayesethi indoda ke which ekhaya eZimbabwe kodwa nebesebenzela eSouth Africa sicela sesithandana wayekhuluma kalalo baba umkakhe ekhaya baxoxe ngikhona phana baxoxe sibili lezi zothando konke bazibathi benza sex through the phone nesikhathi nesefonini ekhuluma lele indoda ke nami ngizwe zempilo ukuthi yabuya kimi ngikade ngenzela ngapha esefonini ngikhuluma ke le ndoda yakhe indoda yakhe sibili be yekhuluma ukuthi hayi ngizwa mfazwe wami sibili ukuthi ungikhumbulile ngoba ke wayesizwa ke mama lazinya ukukhumbula sekhuluma ngelizwi elisithandana olukhulu agcina ethi ngcono ngikhathe ngoba ke mina sakwanisa akhathekele ifoni sizenzele ngoba into sesisaba ukuchitha komusa kodwa ngamgcinela ke umfazi hayi kwaba njalo wahlala ubaba lona wagcina ke sebuya ngapha eIreland kwaba lo munye umuntu lo mubi chiswa sesiyatshela ke indoda lobaba ukuthi lo muntu elisonta laye uthiwa Matthias ubethanda lo mfazi wakho lapha isikhathi sonke lesi sithi undoda lo wangi-invite unhlangano njengabantu abasonta bokumzalwane wangithatha ke sawudla kwayindawo wasithi indoda lapha sengizwele iqiniso unkosikazi yevumile lathandana ngicela beke phansi ifoni ungamthinti wamfaka ekhoneni wathi wantshela yonke into umfazi uthi hayi phambasa ayingixoleni unkosikazi ngicela ke lawe ukhulume nakho iqiniso ngikwazi njengabantu abasontana qatha ngisala wathi hawu ndoda uphikelana nami into engiyazi umfazi sevumile usayalana kathi ke umuntu lo beqamba amanga kasangakhulumela unkosikazi wakhe hayi kuvuleka kwami ke Thisa endlala ke indaba njengalokho eyenzakalayo hayi wayamkela indoda leyana ke wangichiya njalo uthe ephuma lapho ke wabe siya gongoda umfazi emgwazi emlimaza kakhulu undoda lo ke ubotsha kwakhe sethu mama lwana ke wagcina sengodlulileyo watha isikhathi wafaka njalo ngelusizi ngidabukile hlulukele kodwa ke lo ndoda kwamanje usejele indaba yakhe wayibona yini imike Matthias Mpofu lapha se-Ireland Matthias kunzima bakithi lapha ngeke ngiblame lonke lo mama lo babili you to blame kodwa sifuna ukukhuluma ngomuntu ke John sithi swadlula ke lo mama asifuna ukukhuluma ngaye umuntu wadlulayo kakhulu kodwa ke into ekhona akulanto ke ongayifihla elempondo bese emgodlweni into uzayifihla kugcina one day kuvela kuphela engicelayo nje hayi sixolise wedwa ucela uNkulunkulu wakho akuxolele ngoba lokho akwenza kubi ihlobo sami cela ke ngitshela ingoma saphela udlamo oyithandayo nawe Thisa awu kodwa uyazi ngiyithanda nayi ingoma saphela udlamo
letha phela udlama siyitshale ke uMatthias Mpofu. Yes, siyabonga Mpofu. Ingoma yakho ke obuyikhethile. Hayi abantu babhale izinto lapho uMatthias. La bhala ke yakho ke ibuye ngapha ngokusheshsha okukhulu. Usibhalele ukuthi ngisakhumbula sayibalikhethele le ngoma. Engicela ukuthi nxa libhala liqamba amabizweni. It's up to me ukuthi nqamba ukuthi kumele waqala. Kunjalo ngithanda ukubikelela kakhulu kona lo Fidela. Ngiyakubelela Fidela kwa South Africa. Lo mngane wakho business partner yakho ngithemba liyaphila khona lapha company liyanenza ke yonke into furniture ama kitchen. Siyabonga what office what office I think. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Sikhithi mnandi le airport ngafika mnandi apha ekhaya. Thank you, really appreciate. Thank you so much. Sambulo Siziba. Unjani Sambulo Siziba? Sambulo Siziba yebo. Mina ngumuntu ke ongumama leminyaka ke 45. Wanga kwami ke bengumuntu obamba inkosi. Sasibuye South Africa sibancane. Bese dlalela ke almost 15 years sisonke. Waqalisa imikhuba zakhe ehambe bamba ke inkunzi. Into ayenza sengizwa le ndaba zesecourt. Wabikwa ukuthi ke iDNA itshengisa ukuthi warepa abantu abafika 9 wabulala 7. Ebe serial rapist murderer. Ngethuka ke msaze sizwe lezi zinto mhla sesecourt sebebala ke amacala akhe. Ngangicanda uba nje lokugaga kwakhe bebamba inkunzi. Wabekhona ukuthi bakwazi ngobamba imoto yemali njalo barobha amashopo bewalandisa bela again akhe bengu7. Abantu laba ke msakazi basebegwetshwa iminyaka eyakhe kwathiwa 75 years. Abanye baphiwa 60 years, abanye 50 years, abanye baphiwa 80 years. Into khona ngahle ngaphelela silabantwana sibekhulakhulile. Manje iproblem ke sike ngase ngicina njalo sele 6 years ngase ngibona umunye ubaba, ngathanda umunye ubaba lapha ke wekhanja. Bengizahamba ejele kodwa sengikhathele chisa. Uyambona. So wagcina ezwile bamlungisela abantu bamgwaza lo baba. Wanjela wathi futhi ngizakubulala ngikwazi ukukhomba ubani. Umuntu lo is still continuing crime esejele usebenza abantu abaphandle. Nisevalweni. Angikwazi ngaye ekhaya ngizaphila njani abantwana bazagcina ngani. Ngichala uvala ngisela live. Sibanda ngicela ungisize Dawuduna. Ngenze njani lapha ke South Africa. Nanzi inamba zami zefoni. Ngoba ukuhamba kwami konke uyakhuluma efonini nathi namhlanje kuye ngaphi kulo bantu. Ngiyabuya sona qeda ngiyaphuma very soon. Yiko njalo. Bambuza ngale ke ejele bathi hayi lwana uyadinikela ejele. Kodwa kulabantu phandle asebenza lapho. Ngichala uvalo. Ubuya ukhuluma njalo ukuthi ufuna ulanda abazali bamaye babulalela upani. Njalo kulabantu asebalungisile. Wathi ngavele ngicisha amafoni ngitshintshe nyamalale abazali bami labo bazali bayakufoya babulala. Mangathi izindabukile angikwazi ngenzeni. Ngiyasebenza lapha ngicina abantu abami phila nzima. Lo baba bese sithi ke siyavele sakhe umuzi. Bathi amapolisi ukuthi ke umuntu osejele wathi uzambulala la kanye sebulewe ngabantu. Abantu bakhona bakabanjwa ke abambulalayo. Lo baba nilosizo ehlobeni zakhe uba nami ngibulala isileyo. Ngiyamfika umcabanga ukuthi ngithathe ke umphefumulo wami lami esifele. Ngoba ngisela live. Angikwazi ngenzeni. Njalo nxa ngihamba ebantwini uthola abantu abangaziyo vele abathumayo abangabamtshela into zonke. Umuntu lo uzambulala achisa abantu laba ngiyesaba ngoba nje ukuthi ke okwenza ukuthi engambulali wenzela ke abantwana bakhe. Otherwise uzombulala. Kambe ufuna umbulala ngisanga lutho. Ngimelela umuntu ophiwe 75 years enemdala kangaka. Kaso zaphuma vele uzafela ejele. Into nje ke iphathwa njani? Dawuduna yimi ke uSambulo Siziba lapha eSouth Africa. Nazi inamba zami. Wanthola la WhatsApp ngisiza. Fuka sibanda.
ungasixoxa njani into enje le ndawo yethu sa South Africa leyo kwesabe ngabantu uyabakwazi ukuthi uyizu njalo angikwazi ukuthi njalo amaphosa akho ngobatshela abantu uyadilwa lejeli awusela protection uyakufonela ku-threaten ukuthi ungatshintshi inamba uzabulala ke abazali bakho awusemalahleni man kodwa there should be a plan ngizakwenza ngizanika omnye-ke uGqwetha omngane omkhulu ngabe South Africa nizwe ukuthi angakunceda njani sizwe ukuthi kukhona yini ongaphuma ngokwenza njalo yebo bese uhlelo-ke ngisakhumbula sivala ngayo-ke usambulo siziba siyabonga kakhulu nalonke libhalayo kuzintwana zonke zomhlaba uNkulunkulu aliphasela-ke thank you very much ngibongela ubongani Sibanda igama ngezithe Sibanda God bless you ibe le weekend enhle silapha kodwa siyathunqa siyabonga till next time lilale Some cool.